laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musidɓe julɓe, hiɗen yewta seeɗa ko yowiti e hajju. Mo faalama hajjoyde ko honɗum o du'a wadde taho, ko honɗum o du'a wadde taho. Si tawi kadi neɗɗo hajji ko honɗum o heɓata, ɓayna yahugol tun jindoyawa turisijo. Haray kadi ko honɗum woni tigi tigi on hajju mo yahi ko farillaji jelu waɗɗimo ton. Ko ɗum ɗo haray wowleten ko ɓuri raɓɓuɗude fi famingol yimɓe ɓen tun fiji seeɗaji ko yowiti e hajju. Koɗi fof koɗi anduɗen kadi wowlen kadi e haala pulal. Si tawi noon en jillori ton arabu ɓay haray bindi ɗin koye arabu windi, haray tigi tigi on haray ɗum kadi ko yaafoye kala kadi yi'uɗo ella nder ga haray ko yo wurtu. Ɗo hiɗen e surutul hajjil mabrur, ko condition noon koye haala français ma anglais, ko be waɗe, yani ɗiɗo si a waɗali ɗe haray na hajjugol wonɗa wadde. Ko wiyete charte haala pulal ko be waɗe, yani ŋakkata. Si ɗum ɗon ŋakki tun andu haray aborrama tigi tigi on. Kono gase ngala ɓayna fi charte wonnen ɗo ko fi hajju. Ɓe wi ko adi kon kala faalaɗo yawde hajju ibda'a bit tawbatin nasuh, yo fuɗɗor tubugol tubuye laaɓuɗo, accutugol ko boni jokka ko moy. Sa wi tubugol wana haala pulal, ko haala arabu, ko accutugol ko boni kon jokka ko moƴƴi kon ɓay faalama yahude waɗoya moƴƴere nden. Wahris ala tahqiqi shurutiha, on tigi kadi o yiɗa timmingol sartiyeji hajjuɗi, yani sartiyeji tububuye ɗin. Sa faalama tububuye hino jogi, ma wiyen yiltagol no mari be waɗeji tati, ma ɗum be waɗeji nayi. Siko hakkunde ma e Allah ko be waɗeji tati, ko ɗum wiyete condition. Siko hakkunde ma e tagore nden ko be waɗeji nayi, ko ɗum wiyete condition ji nayi, ma sartiji nayi. Sarti arabu condition, français ma anglais. Ɓe wi on tigi o nisay annadamu ko nisugol ala ma fata bakkatuji ɗi o wanno. Siko a suka pullo ya andi ko ɓuri hewde hari law ɗoya jombude ma, ɗoya yaltude aventure, hari a juulata normal, a jangata normal, hay fusa e horugol ma regila. En andi haray on tigi kadi waɗino fayireji busika village ji wujjugol bantara tiga beyi baali e ɗuma honno piiji hewɗi ko anduɗen. Ɗiɗo fo wanayi on tigi yejjutu ko yo tuubu ɗiɗo fo o rutto, o yaha kadi o jonnita bantara ko wujjuno. Masi o andi haray no hersini o nelda ɓe, o anni yo ko bantaraje maɓɓe ɗen, ko tigaje maɓɓe ɗen, o nelda. Si leydi fo o wujjuno, o ɗaɓɓa mbuɗi hewɗi, o jonnana ɓe. Ɗonna haray tigi tigi on o kanko o anni yo tigi tigi on ko ɓe hetti jawle maɓɓe ɗen. Kono non wayi si tawi kadi ɓe waɗuno ɗum ɓe wura fami maɓɓe on wura, o anni yo o halfina ɗi Allah kala ka golle moƴƴe waɗete, o halfina ɗon Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah si ɓe ƴantoyilan ino jawle maɓɓe ɗen. Condition arano e tubugol, ko nisugol ko feƴƴuno kon. Wal iqla'u ani zunubi, accita waɗugol busse min gila payku yagal no kontini bonen. Allah no jarribori ɗum, heɓi moy kono no jarribi ɗum. Accita si on tigi fokkitana hajju. Wal azma ala admil audati ilayha, on tigi fellita o yiltitota koye waɗugol sifa ɗin boneji ɗi o wanno, fewndo tawete o wonimo ko ba himo konti hoore makko ko paykun. E kadi wata hallulu minal mazalim, kala toñeji ɗi o bonno, ko ɗum adi ɗen haalde, kala toñe ko o toñuno goɗɗo, mo wujjuno goɗɗo, mo ñawlino goɗɗo, mo jattuno goɗɗo, o yoɓita fop. Ko yowndiri e Allah kon ko piiji tati, ko ya niisu, accita waɗugol ni, desida a fillotako, anniyoɗa a fillotako. Hakkunde ma yimɓe ɓen kadi a jonnitayɓe ko duwanoɗaɓe kon fop. Foti a wujju, foti a ñawli, foti a jattu, jonnita fop. Si anda jonnitete ɓen anniyoɗa som, emberen mo tawɗa andude oɗo on
no yona ko ƴettunoɗa kon ma ko jattunoɗa kon halfina Allah naɓaka julirɗe ma ka miskinaɓe kala ka sabilul khayri waɗete anniyoɗa anna sadakani de Allah ko jawle yimɓe ɓen tigi tigi on e hino siɓe nangoyilan ɓe lantikelan ƴetta ɗo jonnitaɓe ko toɓɓere aranere nden ni kala faalaɗo yawde hajju toɓɓere ɗimmere nden alayka bil istikharati wal istisharati ahlu ra'i hino hani kadi bil istikharati wal istishara tigi tigon landagol Allah kadi fi o voyage mum ɗo simo moƴƴani ɗum lando Allahu subhanahu wa ta'ala disino kadi janguɓe ɓen ko ɓuri andude hajju ko janguɗo yahuɗo hajju on ko heedi ɗon komo janga kono yahi hajju parce que si a janga faydi premier hajju ko hajjuɗa kon faydi o moƴƴata joni noon hino fawi ɗo neɗɗo on disinagol Allah harana dis fuddinage on ko istikhara mo waɗeten kala haaju mo goɗɗo nangata on si o waɗimo fa hasanun hino moƴƴi o lando kadi yahuɓe ɓen ko honno mo yahi hajju gila préparation on heɓulanagol hajjungol ko honno gerdata kala ko yowite voyage on ko mbuɗi jeluyoɓe te ko honno yarete ko honno koye hôtel ji ɗin ko honno ɓuriri moƴƴirde mo yahi ko honɓe duwa wondude o lando ɗum ɗo foppu kadi ha moƴƴira mo ɗo yo fokkutu parce que Allah wi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lande anduɓe ɓen son falama wadde hunde so tawi onon on anda haray a landoto janguɗo on landoɗa hajjoyɗo on ko ɓuri noon moƴƴude si janguɗo hajjoyɗo no wodi ko oɗo hani landede parce que oɗo aray no falti ɓuri ɓeya hedditiɓe toɓɓere tataɓere nden akhlisun niyati lillahi ta'ala yo taw hajju ma ngun ko wonɗa e yahande ko sabu Allah farli ɗum e hoorema a heɓimo e yahugol hajju na sabu gore ma hajjoyi na sabu kawo ma hajjoyi na sabu goɗɗum go hino hersini ka tawete an hiɗa mari jawdi a hajjoyali ha hande wana sabu ɗum yo taw ko sabu Allah ko mukhlisina lahu dina yo taw ko sabu Allah tu wonɗa e waɗirte ko ɗum ko ya fandor hajju ma on sabu Allahu subhanahu wa ta'ala hara ko tañƴiniɗa o joddidin ko tañƴiniɗa joddidin fo kaka Allahu subhanahu wa ta'ala hara ko ton tañƴiniɗa joddidin hara hiɗa huli kadi lette Allah ɗen ko wonma e naɓude hajju hiɗa tañƴini si a hajjoyi Allah yoɓete hiɗa huli kadi si a hajjoyali tun Allah lettoyte kono nun haray wa iyyaka warriya'u wassum'a haray a haɗama kadi an o faalaɗo yawde hajju waɗugol yiingo waɗugol nani e hollugol farnori bonna jawle ka yahugol ma ka artugol an ko ma yimɓe ɓen jaɓɓo ma ko ma ɓe wiyama alajji ɗiɗo piiji fop ko boneji tunno inde ma sansata ko hajji kon fop gila aduna on dawi ko hajjunulaɗo ngun ɓuri moƴƴude kono ha hande goɗɗo nanali hino wiye alhaji muhammadur rasulullah goɗɗo nanali ɗum no wiye ha hande ma alhaji aboubacar siddiq ma alhaji umar bunil khattabi ɗum ala ko wiyete hajj ko hiwro ko koɗo ko hiwroyiɗo suudu kabanu ko wiyete hajj sa wi hajj hara ko ha mawɗon waɗuɗa ko sonkowo sa wi hajj alhaji ko hiwroyiɗo suudu kabanu ko koɗo sa iwti hajju haray na alhaji hande kadi haray iwi tawon tigi waɗu farnori argol wiya ko mami hirsa nayi ma en andi julde nden hino teddi ɓuri honno ɓuri hajju ngun ko mbo yeyi juma ha hande arti hirsi nagge ma yimɓe ɓen jaɓɓi ɗum ma o wiya joni ɓay o woni juulowo juma o wiye ko Mamadou Juma o wiyete ma ko Mamadou Fana o wiyete ɗum ɗon fo ala jon non hajju kadi sa yeya arti ko indema nden kadi ƴettitata si goɗɗo noon wi'ima tawi an na an wi yo wiire non probléme ala ko jammore kono naya ƴettu an mo wiyalima alhaji en haray tigi tigi on ko probléme naya ƴettu kadi ɗi ugaluji ɗi haɓɓata wondema ɗum ɗo no jeeya e hajju ɗum ala e programme hajju ɗum ko ɓay ko tiggare nden hendu no ɗuuɗi ton ko waɗugol ko nangira tiggare nden kono ɗum ɗo hollali ko fi hajju ni o wi ɗum ɗo noon o nani e o yingo e o mantori farnori ko wata ɗum bonnu hajju ma ngun
que ko sincugol waɗa bidi'aji se ngardi en sappo ko ma en fof mo be yahen ka oya ɓe jaɓɓo en ɗon ha hewdito en ɗum ɗo kadi ala e sunna ala e programme dina ala e programme hajju sa iwti hajju a jippike Konakiri yetto to hewditoya ka ma ta goɗɗo wo jaɓɓoma mo ari noon hiwrike ma alhamdulillah aray fa hasanu hino moƴƴi kono wigol ko ma haray hewtiroya e oya village to ɓe jaɓɓo on ɗum walon ɗon yahon kadi oya village ɓe jaɓɓo on ɗum worɓe rewɓe fof no ukkodira salmodira ɗum foppu ko sama kala jumare nden hino tiddi waɓutuji ɗin no tiddi ɓuri e hajju ngun mo naati kadi na ala ko ɓuri teddude wa julde nde ñande janngo kadi si la ilaha illallah on no moƴƴi ala ko goɗɗo landete taw si wona julde nde joni nde ɗo a juulo e arta goɗɗo jaɓɓotako mo pourquoi hajju ngun kan pourquoi ɗum kadi ko ma hirsane pourquoi ko ma ɗum ɗo kadi ño'e soobi waɗe uniforme ɗum ɗo kadi ko honno ɗum ɗo fof waɗante ɗum ɗo fof ko bonnere jawɗi sa mari tampuɓe no woodi juulirɗe no woodi hunjotoɓe qur'an no woodi tigi tigi on ka famille ma e nokkel ɗin fof hanaɓe wallede jawdi bonnirtake ni na wigol tigi tigi on ɓa yehi hajju hande kadi a hettay ko waɗɗa ko hajju kon fof ɗum ɗo ko bonnere haray tigi tigi on jama on no hani wattande ilay ɗum ɗo ɓe wi lerɗa kadi a harisa alamu tabaatin nabi sallallahu alaihi wasallam sa fokkiti hajju annike yawgol hajju yiɗa kadi ko ya waɗiro hajju ngun no nula ɗon waɗirno noon fiyo hajju ma ngun hawrodir e deftere Allah nden e sunna nulaɗo sallallahu alaihi wasallam haray renoɗa kadi sincugol bidi'aji ka dina ko goɗɗo o anda e lundagol sharia on foti kaka hajju foti ko ado a yahude foti ko a yehi e se a arti kadi woɗɗitoɗa sifa ɗi landoɗa ko honno nulaɗo hajjirno ɓay nulaɗo gayni hajjude ko honnugo wanno ko ɗum ɗo landotoɗa ɓay o yino kadi Makka o hoti Madina ko honnugo wanno ko honnun ko hombo jaɓɓinomo ko honnun hirsano ko honnun waɗano hay fus e toɓɓere joɓere nden onti kadi haray atib mata amaka laɓɓina ñamete ma on no jeeya e condition ji be waɗeji si du'awu goɗɗo jaabo yani laɓɓingol ñamete makko on tawa ko ñamata kon ko wujja ala ton ko jatta ala ton ko luuba ala ton e njaram maɗan ko yarata kon foti koko yoɓotoɗa kon foti koko ñamata kon laɓɓina ɗum ka reedu ma ɗo ya fokkutude yahugol hajju e coñci maɗi ndara ko ñamata kon ko yarata kon e ko wattotoɗa kon hara ko wujja e ko jatta e ko jeena e ko shirka fussi ala ton sa marno coñcita Allah no jarribinoma hari ko a dabotoɗo yimɓe ma Allah no jarribinoma hari ko a ñamakalajo ma Allah no jarribinoma hari ko a jelijo ɗum ɗo fo a waɗino sifa ɗi piiji fo ɗi islamu kañum yamirani ha tigi tigi on hande kadi ɗiɗo piiji fo ko ya sorto e muɗum par ce que ko a julɗo no heɓirɗa ɗi no wana non dina wi a heɓirɗi haray a waɗa ɗiɗo fo ta hallu sa fala rewde Allah ma yawde hajju a waynodira e ɗum ɗo fop ɓe wi kadi e ko waɗɗotoɗa ko mbuɗi ɗi yoɓata fi biye ma on ɗin e njoɓari ma ɗin ɗiɗo fo etoɗa ha laaɓa hara ko luuba ala ton ko jatta ala ton fi honno ya fuɗɗo ngu hajju ma fuɗɗorangu hara ko hunde laaɓude pos ɓayde wonno Allahu subhanahu wa ta'ala ko laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi joni noon si tuni haray an andi ton ko honnu tigi tigi on ko honnu woni e gerde toɓɓere jeegaɓere nden ko ta'allumu kayfa tahujju ko andinagol kadi ko honno hajjirta foti ko kasete heɗotoɗa wona sifa ko wonɗen e wadde ɗo ko ma ko darsu jangata yahata ka ɓoɓɓe janginama ma ko deftere fontata ko ya lerɗudo e faamugol fi o hajju ado a natande hajju ngu anda ko sartiji hajji ko jelu tugale hajji ko jelu sunnaji hajji ko wajibatu won ko jelu sunnaji ɗin ko jelu woɗɗitoɗa kadi kala ko bonnata hajju ɗum ɗo hino waɗɗi neɗɗo jangugol fi hajju ngun jangugol fi julde nden jangugol fi korka kan jangugol fi mariage on jangugol kala golle ɗe on tigi natanta no landi andugol fi majje ɗo yo on tigi natude e nder majje nde wonno si o andali si o naati tun ko bone ɓeydoto ko probléme ɓeydantomo yo Allah dandu en tigi tigi on goɗɗo hajjoyde ha o bonna hajju makko ngun ma o golla golle ko bonnata hajju ngun toɓɓere jeeɗiɗaɓere nden ɗo ko fi debbo
andu an debbo on faalaɗo hajjoyde no jeeya e sartiji hajjugol debbo e umura debbo yo taw hara himo wondi e mo duwaka mo jombude. Duwaka ko français haray mo wondi e neɗɗo mo jombatamo few ko sattingadi fo oɗo jombatamo ka voyage makko tigi tigi on hara ɗum ɗo hino wondi mo wondi e muɗum. Hara on kadi ko helli faaɗo marɗo haqqil, so heɓali ɗum ɗo haray tigi tigi on hajji waɗɗaki mo. Jonnum wi'aka si o hajjoyi haray hajju makko ngun sellani, kono haray waɗɗaki mo hande kadi hajjugol, so heɓali mo o yaada hara komo duwaka mo jombude. Haalaji busino ɗo, kono tigi tigi on si o yahi hajju makko ngun en wawai wi'ude hingo selli o totti farilla ko farlimo kon, farilla ko farlimo kon o totti, kono ko hananimo nde mo yaha o tawa himo mari musidɗo makko mo duwaka mo jombude mo o yaada e mo, ko ɗum ɗo woni ko waɗɗimo, ko ɗum ɗo woni wajibi e hoore makko. Jeetati on, no hanani kadi kala faalaɗo yawde hajju ka o windata wasiye makko on. Wasiye makko on ko honnu o feññinana ɓeygure makko nden, ko honɗum o mari, ko honɗum o ñawli, ko honɗum o ñawla, ko honɗum o halfina. Ɗiɗo o winda ɗeɗo toɓɓe nayi. Min miɗo mari million 10, miɗo yaadude million 5 no waali, miɗo halfini ɗi kaarijo, miɗo ñawli million 2 kaarijo e hino ka windi, miɗo ñawla million 3 e hinoɗi ko halfina kon foppo o jonnita. Ñamale ɗen kadi foppo ko hani ko yo jonnutu. Si tawi ɗe newaki jonnutugol ɗen fo o winda o wallina ko ɗum ɗo. Wonde halfimɓe ɓen haray ala ɗon, wonde haray ɓe voyage ɗum ɗo fop o feññina ñamale e haqqeji fop. Kala ko tawi mo duwa goɗɗo ma goɗɗo no duwamo ma himo mari fo o feññina, o waɗa seede kadi o winda o wallina, an kasi o maayoyi hara o tampinali famille on ɓaawo makko ga. Faalaɗo hajju fo kadi nde toɓɓere ɗo mo hani nde wadde. Ɓe wi kadi no hanani neɗɗon o hittina kadi, o hittina fi hajjoygol makko ngol. Si tawi o heɓi moyen on, himo mari cellal, o heɓi mbuɗi ɗin, laawol ngol no henti tigi tigo, ñaw ala ka leydi makko, ñaw ala makka, haray o hittina fi yahugol hajju ngun. Par ce que si tawi o hajjoyali fewndo Allah hokkimo moyen on ɗo, nawnare no wawi falade, perdi no wawi falade, kalunde kadi no wawi arde, piiji ɗin fof no wawi arde. Joni noon ɓay haray woni farilla e hoore makko, so hajjoyali tun ha ɗum sakkitike ko piyoyteɗo, haray tigi tigi noon ɗo ya piyoyede hunde nde wawnoɗa wadde hara piyaka, ko ya wakkilo tigi tigi on yaha hajju ngun. Haray tigi tigi on ko ɗum ɗo woni haray fi faalaɗo yahude hajju fo, ko ɗum ɗo woni ko o hani waɗude inchallah. Haray si moƴƴi ko min Allah subhanahu wa ta'ala, si moƴƴali haray ko immorde haaluɗon e sheytan. Kala yiwɗo ella kadi ko yo wurtu, haray si tawi ɗo gasi en adda e joni mo hajjoyi ko honɗum heɓata. Inchallah yen wola ɗo kadi seeɗa mo yehi hajju ko num duwa heɓude. Andi golle ɗe goɗɗo gollata fo, andi nde a yaha soppuru ya tanƴini a heɓay maaro ma, a heɓay tiga ma, a heɓay tigi tigi on ko ɗaɓɓete ton kon. Nde yaha voyage ya tanƴini wonno a heɓay otowal, wonno a heɓay suudu. Non ɗo kadi nde a yaha hajju haray ko num e ɗamiranare marɗa, ko honnum fodaɗa. Hiɗa foda piiji hella 10, hiɗa foda piiji 10 hajjugol sa hajji. Si tawi jawdi ndi ƴeɗɗa hajjiroɗa ndi no laaɓi, a hajjiroyi no hajjiroyte no, a arti kadi a bonnali hajju mangu e hino ko marɗa kon. Ko adi kon, a itti tugalal jeyaɗe e tugale diina fawinoɗe e hoore ma, tawete sa ittano ngal ko a lettoyteɗo, yani a itti dongi bakkatu e dongi lette e hoore ma, a fowtike. Ɗum ɗo ko toɓɓere aranere ko marɗa. Si a hajjoyali ɗamari bakkatu ko a piyoyteɗo ñande janggo. Joni noon bakkatuji ɗin iwi, piggal ngal iwi, hiɗa mari baraji. Si hajju ngu moƴƴi a ala ko yoɓeɗa si wona jannatul firdaus. Nulaɗo wi alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illal janna. Hay sina firdaus kono a hara ye jogi aljanna si tawi fo moƴƴi.
toɓɓere aranere ko ɗum ɗo marɗa e anda kadi toɓɓere ɗimmere hajju ko jeeya ɗum ko ɓuri moƴƴude e golle ɗen si imanu billahi ari. Si goɗɗo no mari imanu, hajju no jeeya e golle ɓurɗe moƴƴude ko on tigi gollata refti iman e waɗugol jihadu fi sabilillah. Yani andita kadi a waɗi hunde jeeyande ɓurɗi moƴƴude ɗin. Joni mo waɗi ko ɓuri e moƴƴude o yoɓete kadi ko ɓuri e moƴƴude e joddi. Toɓɓere tataɓire nden hajjoyɗo foppu si tawi hajju ngun moƴƴi, o heɓolike ha moƴƴi, o yahi ko waɗete kon foppu o waɗi, o arti, o waɗali bidia, o waɗali shirku, o bonnali hajju makko ngun, o wa'ay wa nyande yumma makko jibinnomo, o ala bakkatu, o ala hakke, o ala kata, o ala malkiso mo laaɓi pos. Paske nulaɗo wi en kullu mauludin yuladu alal fitra. Kala jibinteɗo o jibinte e hoore diina ko himo laaɓi pos, diina makko kan no laaɓi pos. So maayi o helli faaka ko alijanna o yahoyta, ko waɗeteɗo e cokotoɗe colli wirine ka alijanna ha nyande darangal dari. O wonoyay kadi sabu warin hay natugol nene makko e ben makko alijanna. Yo Allah okkor en tigi tigi on kala ko wonata sabu ha nato en alijanna. Yani bakkatuji makko ɗin foppu ɓorete paske honnum o tuubi toɓɓe aranen nden ka o fokkitata o tuubi e bakkatuji jani ko wanno fof. Joni noon toɓɓere nayiɓere nden hajju bonnay kala ko wonno ɓaawo mum immorde bakkatu. Kala bakkatuji ko on tigi marno o tuubi cewɗi ɗin foppu kadi koko ittete. Andi bakkatu so heewi uyta e haqqille neɗɗanke. Si goɗɗo heewi bakkatu a taway hande kadi o ƴoƴa haalaji makko ɗin a taway ɗi rewrata, golleji makko ɗi rewrata, jikku makko ngun moƴƴata. Joni noon hajju filtiray laɓɓina loota ha laaɓa neɗɗo on e bakkatu. Jowi on e hajju kadi ko hajju ɓuri moƴƴude, yani ko hajju afdalul jihad, ko tinnorte e laawol Allah ngol kon fof hajju no jeeya kadi e ɓurɗi moƴƴude ɗin. Wana premier de kono mo jeeya e ɓurɗi moƴƴude ɗin waɗugol hajju. E kadi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ka toɓɓere jeegaɓere ɓewi hajjul mabruru, hajju waɗaɗo no haani waɗireede non, on tigi heɓoli ha moƴƴi, ko du'a wadde kon fof o waɗi. Ɓay o yahi ka hajju kadi ko du'a wadde kon fof o waɗi. Ɓay o arti kadi ko iwtuɗo hajju haani wadde kon fof o waɗi. Ɓe wi oɗo ala joddi si wona alijanna, haray Allah ko alijanna yoɓatamo. Yani neɗɗon yo andu so hajju yaray o yoɓama alijanna. Kono non golle janeno ton ka hajju golle ala. Wonde sa yehi hajju ko balɗe jowi non ma balɗe jeego, a jiɓoto siko ɗum ɗo tu wona yahanede ka hajju. E kadi on tigi anda so yehi ka hajju haray ko délégation Allah, yani ko délégation a ittama ya yahu ka Allah. Ko ɗum si makka ton ko ɓe wiyata ɓe ko duyufur rahmani, ko hoɓɓe Allah ɓen, ko délégation goɗɗo itta. Andi joni si wano joni guine ɓe ittima délégation ya yahu yiidoya e lanɗo on, guine fof déléguima ya yahu yiidoya e lanɗo on. Andi haray wonande siko neɗɗo politique ma siko neɗɗo faalaɗo golludude e laamu ngun, kanko haray mo andi ko martaba jeeyaɗo e ɓurɗi moƴƴude e martabaji ɗin. Joni noon tigi tigi on andita kadi sa yehi hajju haray ko a koɗo Allah, a renoto e wujjugol e jattugol e wowlugol haalaji bonɗi, wamo rena hunduko mum kon, fala rafasa wala fusuga wala jidala fil hajji. Andita kay toɓɓere jarati ɗaɓɓire nden hajju hino ɓanta darjaji, hino itta kadi bakkatuji. Andita sa yehi hajju haray darja ma ɓeydike ka Allah, a ɓuri ɓeya ɗimmoɓe ma marɓe moyen ɓe hajjoyali, a ɓuriɓe few. Bakkatuji ma ɗin kadi fof ittama. Hande a wayi wa sondu alijanna, hande a wayi wa bobo, tigi tigi on ala bakkatu, ala probléme hay fus. Toɓɓere jeenaɓere nden kala maayuɗo ka hajju ton, nano yahugol warto ton de, kala maayuɗo ka hajju o immintinoyte nyande jango hara himo noto, himo wiya labbayk allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.
nde fo hino maapo e nyande jango kanko hino gimol makko ngol o gimol makko ngol ni oɗo hande kadi ko wiyata mi notike ma Allah mi notike mala kono condition no waɗa be waɗe no waɗa yo taw jawdi ndin hino laaɓi programme makko on fo hino moƴƴi ko ñamata kon ko wattoto kon e ko yahi kadi ko hajju fo o réguloye ha moƴƴi ɓay o arti kadi o nangali wigol ko mami jaɓɓe mbuuɗi koole e waadoji ɗum bono nayi hirse poto patare goɗɗo wo anda a sikkay tigi tigi on hajju nasifa ko nulaaɗo yamiri kon kanko jon noon tigi tigi on o immitoyto hara kanko ko konti koye hajju makko ngon timmiroy wo ko alijannaji ɓe wi toɓɓere sappa ɓere nden on tigi anda kala dépense mo o waɗi ko biye o yoɓi o ko transport o yoɓi o ko ñamoy ton kon o ko goɗɗo okkoroy o hino wawi wa dépense ɗo fi sabilillah hara himo wa'i wa dépense ɗo fi sabilillah an nafaqatu fil hajji kan nafaqati fi sabilillah dépense ɗo fi hajju ngun ha nyande o arti himo wa'i wa dépense ɗo fi sabilillah ko ɗum ɗo woni mo hajjoyi ko ɗum ɗo woni ko o mari jonnon neɗɗo fo o anda hajju ngun wana kadi woɓɓe no yaha hajju hino desidi kañum si arti haray jindayɗo ɓe jaɓɓo ɗum ha hetta ko naɓuno kon e hajju kadi ko heɓuɗo on siko an heɓi waɗɗaki nene ma waɗɗaki bemma waɗɗaki ma ya hajjino nene ma bemma a hajjoyali ko si a hajjuyi na farilla e hoore ma kadi a hajjimɓe hajju ngun ko ɓe wi ko liman istata ko heɓuɗo feere kala heɓuɗo moyen o hajjino nene makko e ben makko o hajjali haray o waɗi ella jano Allah walla mo o heɓa kadi moyen no o yara hajju ɗo yo mayde o tuuba o rutto o ella mo o waɗi ta goɗɗo o kadi force yimɓe min hajjino yelan goreɓe an fo hajjoy onon on kelɗali onon waɗirani ko si a heɓi moyen mum waɗu sa heɓali moyen mum wallin walo ka waali Allah landitotakoma ko nun hayno hajja sa hajji na yawi ko ma force yimɓe ɓe wiye alhajji selu inde ma nde wona kande wonno ɗon ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude andina yimɓe ɓen an a haton jina e wi'ede koɗo ka galle ma parce que ɓe wima alhajji en ko hoɓɓe ɓen jon noon an yi haton jini wi'ede koɗo ka galle bemma ma koɗo ka galle ma o hana haray tigi tigi on wigol kadi mo iwti hajju haray balɗe 40 ko du'i fof jaboto ɗum ɗon kadi mo be ko yo woɗɗito e ɗum ɗon tigi tigi on mo yahi noon ka hajju mo arti si tawi ko goonga hajju makko ngun jaɓama o wa'iwa boobo o ala bakkat o ala e fus so du'ike jaboto ɗo yo sincude kadi bakkatuji go ma ɗo yo fuɗɗitade kadi ɓay woɓɓe tigi tigi on artay tun kadi fuɗɗito ka wonno ɗon hari wujjay hari jetta e wonde jawle mum ɗen hay ɗum laaɓana hajju ko ɗum tigi tigi on haray ko wattangol ila muradu dole ko ɗum e hitande goo senna Omar fewde o lonti o yanno e ɓiɗɗo makko nden hitande ɗon hajjiyankoɓe ɗuuɗi ha feƴƴi ɓiɗɗo makko wiye baba o wi ka hajjiyankoɓe ɗuuɗi o wi hihi kono wata ndaaru ɗum wana ko tumbodiri ɗo kon fof woni e hajjude hajjoɓen ko seeɗani tawɓe hino andi ko honno hajjiri jawdi mum ɗin piiji ɗin fof ha yaltoyi hino andi ɓeɗo ɓe ɗuuɗa haray ɓeɗo tigi tigi on ɓe ɗuuɗa haray ndeɗo toɓɓere kadi en hattay ndeɗo wona ɗo inchallah ndaro en kadi sen heɓay toɓɓere goo wonno andugol fi hajju on ma sartiji ko hombo hajju waɗɗi ndaro en sen heɓay kadi toɓɓere seeɗare ko watten ɗon haray fi hajju ngun kadi yiɗen jokkito toɓɓere meɗen kadi tataɓere nden refti en waɗi mo falama yawde hajju ko honɗum waɗata en waɗi kadi mo hajji ko honɗum o heɓata jonnon hande kadi hiɗen mari ɗo andugol ko honɗum woni hajju mo wima hajju ko honɗum woni ɗum ko qasdul baytal haram fi zamanin makhsusin bi niyyati ada'il manasiki min tawafin wa sa'yin wa wuqufin bi arafa wa ghayriha ɗum ɗo yafoto en wino ko pulal tum ko fandagol ko eɓɓugol ko desudugol yahugol ka suudu kaaba e sa'i hertiɗo kadi sa'i duwaɗo hajje ɗon lebbi hajju ɗin ko juldandu sabbordu donkin ko ɗiɗo woni lebbi hajju ɗin tati fi tottugol yani dewe hajju ɗen wangagol ka suudu kaaba no ton laabi jeɗɗi no ton taw ihramu horminagol
ko tugale hajju denni sa yahi hajju ko tugale nayi marɗa ko waɗa. Go'o ko horminagol ittugol conci nyo'aɗi ɗin loto longal haddo wudere wano wudere ko ɗum ɗo wiyete ihram. Gila ɗo fuɗɗoɗa wiide labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Si a gayni ɗum ɗo wiya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يوضو حجكو وولتيكم فبكو ɗiɗo tati non ko ɗiɗo kontinɗa hiɗa haala. Si a ƴawayka otowal ko ya haalu labbayk allahumma, si a jooɗike ko labbayk allahumma, sa jippike ko labbayk allahumma, si a hirodiri e goɗɗo ko labbayk allahumma, si a juuli ko labbayk allahumma, sa walike ko labbayk allahumma, sa immike ko labbayk allahumma. Ko ɗum ɗo woni ko waɗata. Si a gayni noon on labbayk allahumma juula e nulaɗo waɗa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ko haalete kon fof ko ɗiɗo tati. Ko woni sa yahi ka safa e marwa si a wangade kadi a wiya inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Ngol ɗo haalawol woni nayaɓol kono ngol ɗo ko safa e marwa tun haalete. Kono ɗiɗa tati ko nokkel ɗin fopp ko ɗum ɗo haalete. Mo be koye eto mandito ɗum ɗo. Sa waɗi ihramon woɓɓe ko Ethiopie iwruɓe menen hella ga fof faydi ko Ethiopie. Ɓortotoɗa conci maɗin waɗa darɗe ɗiɗi lotoɗa longal waɗa darɗe ɗiɗi anniyoɗa nangiyajo. Si fana no heewi juula fana anniyoɗa hande kadi a nangani gere hajjon. Si on tigi ƴawi ka avion tuma hewtoyo wara kala ndiye no wodi ɓe hollude carton tuma hewtoyo ɓe signalay on ka avion ton kippuɓe on ɓe wiye awa tigi tigi on mo be hande kadi fi hajju ngun en naati ɓe hollay en hewti hande kadi non on tigi nanga ɓigol labbayk Allah hay fusti kadi ala ton probléme go ɓay tun a lootike longal a itti conci ma nyo'aɗi ɗin a juuli darɗe ɗiɗi ma juuli wagutu fewndi ɗon a anninike hajju. Hande kadi hajju ngun ko ya deesin ɗon ka ɓernde ma. Hajju no mari façon ji tati. No mari hajju hara wiyeteɗo tamattu'u, hino mari hajju wiyeteɗo qiran, no mari hajju wiyeteɗo ifrad. Ko ɗiɗo tati goɗɗo e majji. Sa wi noon labbayka allahumma labbayka tamattu an, labbayka allahumma labbayka qiranan, labbayka allahumma labbayka ifradan. Ka fuɗɗode a haalay ɗum ɗo. Jon non ko honno wiyete tamattu'u ko waɗugol hajju on e umura on nde wotere kono hara hino serti. Sa wi qiran ko waɗugol hajju on e umura on nde wotere kono hara no jogodiri. Sa wi ifradu ko waɗugol yahugol waɗa hajju tun ma umura tun. Jonnon tamattu on ko honno waɗirte ko sa hewti a lootike ha a gayni a sansi conci maɗin a waɗi darɗe ɗiɗi ma a juuli wagutu fewndiɗo a annike a wi allahumma labbayka labbayka allahumma labbayka tamattu an ko faalaɗa ko jillidirgol hajju e umura e nder hitande wotere kono hara hiɗi serti. Hande kadi a kontinay labbayka allahumma labbayka ha hewta ka suudu kaaba wangoɗa laabiji jeeɗiɗi yaha safa e marwa wangoɗa laabi jeeɗiɗi yaha meka sukudu ma ndun seeɗa a gayni itta conci maɗin. Hande kadi a wa'i wa wonɗo toon mono wonde ɓeygu mum kala hande kadi probléme ko mari himo wawi hande kadi waɗude hiɗa wayi wasi wana hajju wonɗa habboɗa ha ñande jeetati donki lootoɗa kadi juula darɗe ɗiɗi wattoɗa conci ma ɗi hanuɗa wattade ɗin wudere nden wanetene nden e haddetene nden hande kadi yaha noon fuɗɗoɗa hajju ngun ha ñande 13. siko qiran wonɗa wadde gila ñande fuɗɗiɗa ihramon siko Ethiopie ɗo ha ñande hajju lanno a ittata wudere ma nden a ittata wanare ma nden a pennitata peɗa a waɗata parfum a watta fus
ha nyande hajju ma gongas siko ifradu wonda wadde an ko fi hajju nanguda na Ethiopia aya hewto ya nyande woni jetati yaha anniyoɗa hajju mangu iwraka hotel ma kala ka lozuɗa yaha fuɗɗoɗa hajju mangu e nder balɗe ɗen joyi ma e nder balɗe ɗen joyi ko ɗum ɗon nyande jerati ha nyande 13 ma 12 balɗe joyi ma balɗe jeego ko ɗiɗo tati woni tigi tigi on kono sa yehi haysi a janga parce que a wawata wadde ko yimɓe ɓen ala e wadde kon a wawa sa hewti ka wangagol ɗum ta lando e goto parce que sa wi a yiltitoto a tawa e marsata sa yehi kadi ka safa e marwa sa wi a yiltoto a tawa e marsata koma yaada yimɓe ɓen ɗum hay se a anda ko eto tun wawa ko wowlete kon ko hedditi kon ka hajju haray no weeɓi ha feƴƴiti parce que ko million ji yimɓe fewti nokku gotu a wawata turnude a turnata a yiltitotako koko waɗete kon waɗata ko ɗum ɗo non woni ko ɗum ɗo woni hajjugol ko ɗum ɗo woni hajjugol fandagol ka suudu kaaba e sa'i happaɗo fi tottugol hajjungun e ɗum non hajjungun ko wangagol e yahugol safa e marwa e daroyagol arafa ko ɗum ɗo sa horminike ari a wangi ka suudu kaaba a yahi safa e marwa a daroyke arafa ko ɗiɗo tati aray lan ɗiɗo nayi aray hajju ma ngun timmi siko umura ko safa e marwa hattata ko sendidiri hajju e umura hajju a yaha e arafa nyande jeenayi umura a yahata arafa e umura kadi sa'i faalaɗa a waɗay lewru a waɗay yontere fo a waɗay umura sa faala lewru fo a waɗay yontere fo a waɗay an andi no faalira hajju non ko nde wotere e nder hitande umura non a waɗay laabiji bus ko ɗo serti haray ɗum ɗo ko andugol tun seeɗa fi hajju en aroyay kadi ko honno sa hajjude ko honno woni aduwa ka waɗude ɗo ko hombo kadi hajju waɗɗi kolen ɗum ɗo ɓay oɗa ɗuɗani ko hombo hajju waɗɗi hajju ko waɗɗi ko julɗo hajju waɗɗaki kefeero ɗimmo on hajju ko waɗɗi ko marɗo haqqil hajju waɗɗaki feetuɗo tati on hajju ko waɗɗi ko hellifaɗo si pay kun hajju e so hellifama kadi o fillitoto simo mari moyen e nayi on kadi hajju ko waɗɗi ko dimo neɗɗo tawete goɗɗo landotako mo ko honto o yahno ko honto o yahata tigi tigi on ko o ɗo wi'a e joyi on kadi ko ta on tigi no wawi hajjude mo mari moyen on ma mo mari cellal ngal ta mo wawi mo mari joɓari mo mari coggu avion on mo mari fof mo mari cellal ko ɓe ɗo doa laawol ngol hino holni debbo kadi hara mo wondi tigi tigi on e mo jombatamo few ko ɗiɗo ko ɓe ɗo hajju waɗɗi so tawi neɗɗo on ko julɗo himo mari hakkil himo hellifa ko dimo goɗɗo landotako mo honto yawno himo wawi hajjoyde tigi tigi on laawol ngol mo mari transport himo selli laawol ngol no hetti siko debbo mo wondi e mo jombatamo aray hande kadi alhamdulillah aray tigi tigi on kanko on o mali aray hajju ngun himo wawi waɗude haray nde ɗo toɓɓere kadi ko ɗo nde hatti bi isnillahi ta'ala haray nde ɗo toɓɓere ko toɓɓere men tataɓere nden ni ndaaro en kadi sino woodi ga ko honnum kadi ɓeydeten ɗo iɗen wowla wonno no gasa toɓɓe tati ma toɓɓe nayi arkanol hajji ko tugale hajjuɗen kono en sifike ɗe ɗo nane tugale hajjuɗen farillaji hajjuɗin joɓɓuli hajjuɗin al ihramu ko horminagol wa huwa niyatu dukhulu fi nuski ko anniyagol no fuɗɗade hajju ngun oɗo ko farillani oɗo ko tugalal ni oɗo ko soɓɓudir ni en haalino nane on tigi o ɓoroto conci ño'aɗi ɗin o looto longal si o lootike longal ngal o watto wudere o haddo wudere o wano wudere o juula darɗe ɗiɗi o anniyo non o nangi gere hajju on kanko o jogindira e hajju e umura hikka kono o sendindira ɗi kanko o jogindira e hajju e umura hikka few o sendirtaɗi kanko ko hajjugol tun o ari ma ko umura tun o arani ko ɗum ɗo o anniyoto ka ɓernde makko tigi tigi on tugalal ɗimmal ngal alwuqufu bi arafa ko daroyagol arafa ñande jeenayi donkin lewru taske nden ñande ɗum ɗo kadi ko farilla mo daroyaki arafa o waray o ala hajju tati on tawaful ifada wanganu ɗum so on tigi hewti kala ka on tigi iwri ko yo yahu direct ka suudu kaaba o wango oɗo kadi ko farilla goo nayi on ko as-sa'yu bayna safa wal marwa
ko yahugol hakkunde safa e marwa laabi jeeɗiɗi. Man taraka rukna min hasil arkanu batal hajju, kala accuɗo gotun e ɗiɗo nayi hajju makko ngun boni. So hajji acci horminagol hajju boni, so yahali arafa ara e hajju boni, so wangaki ka suudu kaaba ara e hajju boni, so yahali safa e marwa ara e hajju boni. Ñande arafa hayso ko nawnuɓe ɓen ka lawtane ɓe waɗanede prévision ɓe wengana ndiyan ambulance je ɗen ƴettay ɓe naɓa ɓe arafa nden ñande ha kikiɗe, gila bimbi ha kikiɗe ha nangue muta, ko si nangue muti si iwe ton, ko ɗum ɗo wiyete tugale hajjuɗen. Kala ko wona ɗe ɗo hande kadi si a waɗi tun ko pénalité, haray ko goɗɗum yoɓata kono ara hajju ma on bonali, sinara hara ko won hawtudugol e ɓeygu mum baldi. ɗo ko wajibatul hajji, yani ɗiɗo ko waɗɗiɗi ka hajju waɗugol, kono sa waɗali ɗi hajju ma ngun bonata, kono a ittay goɗɗum, a hirsa e mbewa ma, nagge ma, baali ma, ngeloba boroɗa. Ɗiɗi on al ihram min al miqati, ka du'a horminede ɗon anna ɗon horminorɗa, haray an yamari probléme a ittay. Ɗiɗi on al wuqufu bi arafa ilal hurubi liman waqafa biha nahara, goɗɗo yaha arafa oronka wonde to ha nangue muta, haray o bonni ton ko ha nangue muta. Farilla on ko yahugol daroyo arafa seeɗa, kono wonugol hange muta ɗum ɗon ko wajibu kadi e hoore on tigi. Almiqatu almabitu be Muzdalifa, argol wala Muzdalifa ñande jeenayi on iwa, si nangue muti iwa arafa ara Muzdalifa wala ɗon rendina ɗon futuro e geeƴo. Nayi on almabitu be Mina layalil tashrik, ñande sappo donkin, sappo go, sappo ɗiɗi, sappo tati walugol Mina, ɗum ɗo kadi ko waɗɗi ɗum on tigi. E bugagol kaaƴe ɗen tati murattabatan ayyami tashrik, ñande wo ñande a yaha e bugoɗa kaaƴe noga e tati, ko nokkel tati bugete ka be kaaƴe jeɗɗi a hoccayɗe jogoɗa yaha bugoɗa, hara ɗe janɗa ha koye fanɗa ha, eɓɓana kadi hara bugaki yimɓe ɓen, siɗa woɗɗi na ya bugo. Joni ko seytane wona e bugede, an a hocci hayre a tappi goɗɗo a barminimo, andi ɗo ara yan kadi ko andu a bugede e jaka tikiti gon ko ya wattan yila mo yehi hajju na woɓɓe ha hocca paɗe mum ɗen bugo, andi aray ko seytane no raɗe dan seytane ino raɗo ma ɗon an kadi. Aray bugoyagol kaaƴe ɗe laabi tati, ko kaaƴe jeɗɗi laabi tigi tigi on tati ko noga e goo. Waɗa noon wonde sekuru, sa mari jiifa ƴetta tati waɗa nder ton sekuru, wonde a hoccoy a wiye ya ƴettu tun ɗe fuuto ma ɗe futta, ma wonde fuuto futta, ɗum ɗon ara hande kadi a ƴette tun ga jiifa ma remplace, parce que ugginagol hocce hayre wela figoy, ɗum ɗon fo ara wana hunde welde fi. Ɓe wi jeego on kadi ko jamratul aqabatul kubra yawman nahari, e andi sa yahi ñande sappo donkin a yahi ka suudu kaaba, andi ko Mina do waɗa walde, sa arti a bugoy to jamratul kubra jandu ndun nden ñande, ko nden ñande bugotoɗa ka e jeɗɗi pet nden ñande, ɗum ɗon kadi ko wajibu hino waɗɗi. Alhalqu a witta gasir daltugol hoore mum nden ma oyta sukunu ɗum, nulaɗo wino no tigi tigon yo Allah waɗu barki, yani mo do'ani fembiɓe ɓen daltuɓe sukun ɗum, itti sukun ɗum fop, ɓe wi a oytuɓe ɓen noon, o wi daltiɓe ɓen, ɓe wi oytuɓe ɓen noon ka tati, o wi a gasi e ɗoytuɓe ɓen noon kadi, sino ko fembagol ngol ɓuri e moƴƴude. Azabu hirsugol layya on kadi, e gandi layya on kadi sa yehi na ya wi ko ma hirsa, par ce que mo hirsi o ala tan hurtugol. Joni noon ɓe accita ɗum ɗon fof tawa tigi tigi on bonirani. Joni ko carte sodata ka binde suudu kaaba, ñande sappo donkin sa ari ɓay ko Mina waloyta, waɗu ka hakkille ma lawya ha soodoya, wonde a jonna e giddiɓe ɓen, woɓɓe ɓe sooda, woɓɓe kadi ɓe wasa sodude, par ce que ko million ji hewɗi. Si tawi yimɓe no joga guluji sappo yimɓe, goɗɗo no jogi guluji sappo yimɓe ko o wondi e muɗum, si on guluji sappo yimɓe wiyama mo be ko $100, mo be ko $100 ittata, ɗum ɗon hande kadi ɓe jonnama ɗum ko hella guluji $100 ma ɗum no yehi fay della $1 million, on tigi haray o jonna ɗon, haray ko ɗum o jonna ɗon $1 million. Woɓɓe ñamaɗi bik ɓe arta ga ɓe darniraɗi tawa ɗum na haaju maɓɓe hirsugol,
ko ɓuri moƴƴude yahu ton ɓay ton sooda ticket on ɓe jonnete carte wondema tigi tigi on a soodi hande kadi layya ma on kamɓe ɓe ndaaroya ɓe hirsira ɗum doyi ɓe ndaaroya hande kadi ko leydi hondi ɓuri haton jinude e mum ko tampuɓe honɓe ɓuri haton jinude e mum sino ko kamɓe jeeyi kono kamɓe ɓay Allah jonnino ɓe jawdi ha ɓe haajaka e mum joni ɓayna yo bonne kamɓe kadi ɓay ko kamɓe jeeyi hewtiɓe ɓe jonnoya noon kamɓe kadi mo ɓe haani yani mo ɓe tawino tampi o ɓe wi tawaful wada li ghayril haidi wannu fasa e wangagol ngol kadi waynordu ndun ko satti fo nde ya iwa makka kadi yo tawa ka suudu kaba sakkitorta a wangoto tun yalta hoota si tawi noon debbon hino fiili ma himo jibini ka hajju ton o laaɓani joni noon fokkitama ɗo haalaji busino ɗo woɓɓe wi ko o waɗata o tangoto andi kuusuji ɗin hino woodi par ce que ko ma o wango woɓɓe wi waɗɗakimo woɓɓe wi kono ɓay o yehi ha ton ɗum ɗo ko wajibi yo waɗu ko on andi joni no woodi hottolloji ɗi portoɓe moƴƴini tawete ko ɗum si o waɗi ɗon hay si ɗan ardi honno de ɗan memata hay fus o waɗi kalison makko mamayo makko fusi hande kadi hay ko ɗan ɗuuɗi o ko ɗan ɗuuɗi ɗum ɗon ƴettay ɗan éponse on ƴettay ɗan o waɗa ɗum ɗon o wango o nanga lawa makko ya kanko daruri yo heɓi woɓɓe wi no hay so wangaki kanko hajju makko ngun jaɓama woɓɓe wi no yo tangor noon tigi tigi on o wanga wallahu taala a'la wa alam wi mon taraka kala accuɗo ɗiɗo fo muta ammidan hara ko o tewiɗo ɗiɗi jantiɗen ɗo jeenayi haray fa alayhi damu wa hajjuhu sahih ko yo hirsu tun dammol o anni yo dammol o soodoya ticket hara ɗum ɗo nangol o hirsuno nangol de ko ɓay tun ɗo hande kadi o horminaki ka duwa horminede ton ma o daroyke arafa kono o wonali ha nangen muti ma o walali musdalifa ma o walali mina e nder balɗe tati bugeteɗe kaaƴe ɗen ma o bugoyaki kaaƴe ɗen tati no heedodiri noon ma o bugoyanoki fewdo ñande sappo donc o bugoyanoki jandu ndum ɓayde ñande ko nde wotere bugete ma o fembaki ma o hirsali tigi tigi on ɗum ɗo hande kadi fawike mo dammol simo mari o hirsa toon simo mara o hora toon balɗe tati so arti balɗe jeeɗiɗi ko ɗum ɗo ko wiyete sunnaji hajju kala ko wona ɗiɗo jeenayɗi jantiɗen ko ɗum ɗo woni sunna sakkitode men nden hiɗen wowla ɗo mo yahi hajju ko honɗum duwa renade e mum hara a waɗata andi ɗiɗo jeenayɗi jantiɗen koɗi duwaɗa waɗude sa waɗali itta goɗɗum hirsa dammol ɗiɗo kadi koɗi a du'aka waɗude few si a waɗi a hirsay ɗito sa waɗali a hirsay ɗiɗo si a waɗi a hirsay taqlimul azafir hajjiyankojo duwaka pennutude peɗa si o pennita peɗa ko ñende o horminoto o pennita peɗali ɗin ado ƴettude programme hajju on so penniti haray tigi tigi on haray o penniti mbeewa atta tayibu waɗugol parfum o waɗata parfum ha ñande hajju ngun gasi ɗum ɗo ko ɓuri sattande ko waɗɗo qiran hajju ngun e umra on o waɗi fof koole o senedirta ko ɗo ɓuri sattande parfum mo wawi wujade ado o fuɗɗade hajju ngun so lootike o waɗa hande kadi parfum makkon après o ƴetta conci hajju ɗi gila ɗon ha ñande hajju gasi o wawata joni siko qirano o waɗi ɗum wonde wona e lewru fof hara a waɗata ɗiɗo fof parfum on tigi memata tigi tigi on parfum o wi ɗum ɗo noon hino sewi ha jaka aljima o hawtidata ɓeygu makko kadi tigi tigi on baldi ko forcé so hawtide ɓeygu makko woɓɓe no wi ɗum ɗo ara hajju makko ngun boni o ƴamata debbo kadi o jombata o jombantake o ƴamata o ƴamantake yani o haɓɓantake dewgal o haɓɓanta goɗɗo goo tigi tigi on dewgal ɗum ɗon o haɓɓata o haɓɓantake joni noon amma ɗon e gandi tigi tigi on ye mari ɗon tigi tigi on probléme ji tigi tigi on sattuɗi seeɗa ɓay ka dewgal ɗon woɓɓe tigi tigi on ko si yehi hajju ɓe haɓɓana ɗum yani ɓe jonna ɗum tigi tigi on ɓe haɓɓana ɗum dewgal ma ɓe waɗa ila machallah ko wayti wano noon ɗum ɗon haray tigi tigi on tigi haray o naadi hoore makko
e problem ji muradu dole tigi tigi on ko yo eto o woɗɗito tigi tigi on ke ɗiɗo kami larayno ton hari hino sewi yiltitoɗen ɗi seeɗa fiyo weeɓan yimɓen famugol jeenayi wi'aɗi ɗin sa waɗi ɗi a ittay go'o tagtiyatur ra'si lirrijali waɗugol kufune buumugol hoore nden kala gorko buumuɗo hoore nden haray tigi tigi on o hirsay par ce que o duwaka buumude hoore nden wona noon waaɗo de mo wawi wadde waaɗo ɗum ɗon wona puisque hoore nden tu woni buumetake ɗiɗi on halqu sha'ari fembugol leeɓi ɗin ko leeɓi duwol ko leeɓi lewnarki fembetake ha jungo ngasa so on tigi femba yo fembo ha dow fuɗɗade galmol asfar pennutugol peɗa pennitetake ha ñande o hirsi dammol ko ha ñande o waɗi layya makko on masuttiɓe memugol parfum memetake wonande hajjiyankejo lubusol makhiti mutlaqa lirrijali ɓornagol conci ño'aɗi o ɓornota ko few ko ño'a sinarara ko debbo non conci makko ɗin o sansataɗi ɓaleji ɗi nadane de wamenen en jikkininoke wana mo modi mum maayi nasifa ɗum ɗo e debbo ko jilbabuji makko ɗin ko ɗin o ɓornoto ɓaleji makko ɗin wana yo ɓorno kadi dane fi worɓe ɓen no ɓorni dane katulu saydil barri warugol kullum ko tenɗi a warata sa wari tenɗi ɗin a hirsay a warata cooƴi a warata fus ko wawɗa warde fof ko wano boddi ma yarere ma bare feetundu sifa ɗi ɗo piiji kala ko tawi lorra yimɓe ɓen mugaddimatul jima faaro ala ton fijudugol e sonna mum ala ton aljima yiidugol e sonna mum e mbaldi ala ton na de gite yon wawi yiidude yon wawi jogodirde hara fiwata o majju ɗum ɗo fof kono faarodiro lunnodiro ɗum ala ton agodonni ka haɓɓugol dewgal ma haɓɓanede ala ton a haɓɓata a haɓɓantake hudbatu ƴamugol kadi ala ton a ƴamata a ƴamantake kala ko waɗete yoɓe habboma ha arta ko ɗi ɗo woni tigi tigi on almahduratul hajji ɗi goɗɗo duwa renade sino hajjude ɗin ɗiɗo kum waɗuɗa wo haray ko wodanma ko hirsugol dammol andi sa yahi ka hajji ko dammol gotol hirsata sa bonni sa waɗali ɗito hirsa sa waɗi ɗiɗo hirsa jonnon ko dammol gotol waɗɗima so tawi noon a bonni ton bonnereji ɗin ɗuuɗi a hirsa e dammi ton kadi bus sa ala hoora ton balɗe tati sa arti kama hoora balɗe jeeɗiɗi wala hikka on ko ɗo conseil woni ko marɗen ko yewiti e gere hajju ko hiɗen accira tur rewɓe ɓen si on tigi fokkiti hajju si tawi kanko kadi condition ji ɗin timmi yo sel wigol o wattoto ko rawni yo wattu jilbabuji makko ɗin o sela waɗugol parfum sela kadi woludugo sa yahi hajju kadi kala mo tawɗa si a wondi ko haalaji samakalaji tun waɗata ko ya woɗɗito ɗen kadi artugol waɗa bidi aji ko ma nayi hirse ko ma jaɓɓo waɗe jaɓɓo ala e ɗum goɗɗo jaɓɓetake si iwti hajju ɓay sa iwti juulugol juma a jaɓɓetake sa iwti juulugol iidi a jaɓɓetake sa iwti juulugol fana a jaɓɓetake ta goɗɗo wo jaɓu ɗum ɗon so hewti kaka makko woni hewtutude simo addori lo anza ko yani lo ɗuma lo zamzam lo doydoy on ko doydoy ɗan wiyete kono ko zamzam wiyete ɗum na e haala arab sa addori a hokkori yimɓe ɓen alhamdulillah na e goɗɗo yaw ton kadi sooda jikiri addangol yimɓe andi jikiriji ɗin bustinoɓe he ngol ɗo ko makka iwi ayne jikiri o iwgol makka iwgol kasaɓere foppu ko gotum ɗum foppu dina ala ko rewi hen tigi tigi on fi jikiri no yeeye makka ɗum hollali wondema jikiri dina anda fi jikiri ɗum kadi mo be ko rento yawgo rondoyo ɗum ton jikiri ko andira ɗum ko kommer ko julaɓe ɓen e sawlimɓe ɓen ɓe karate e chrétien ɓen ko ɓe ɗo andirano ɗo julaɓe ɓawo ɗo hari windugol ɗuɗa heɓugol kaydiji ɗuɗa ɓe waɗa jikiriwol wanogol wulure ma ɗiɗi ma temedere si on tigi no mari marchandise limeteɗo jama on no nadude wano joni ɓe commerçant ɓe wono madine ɗo wigol ƴettay ɗo karambole kaydi yo ƴettu tun jikiri on ngol wulure o daro ka dambugal si wali ɓe no nadude contenaire on mo naadi carton ɗiɗi o poɗɗo jikiriji ɗiɗi ɗum ɗon ha ñande gasoy o sigo ngol gasi mo andi ko wulure so fuɗɗitoyke mo andi ɓe wulure temeɗe ɗi carton ɗum ko ɗum waɗana
ma ɓe sawlimɓe kamɓe andi ko wolata tigi tigi on si ɓe jogi ma chrétien ɓe kono diina kan andira ka jikiriwol few ala e bangi ka gollitirtangol tawa hingol mari valeur ma tawa hingol yamira ko juuɗe ɗen gollitirte e bangeji ɗin fo kadi pulangal wimi ala tama konta ko juuli ma yaali sellu limugol kannulaɗo limi ton lima ton kawa limali ton kontina tum wowlugol haray jama on yaafoto si ella woni haray ɗen andi ɗum kam ɓayi ko ekkitotoɗo haray ŋakkata kono haray hiɗen conseil mo be tigi tigi on ɗiɗo conseil ji si tawi ella woni wurtane en musidɓe julɓe si tawi kadi ko ni haray alhamdulillah ko min Allah subhanahu wa ta'ala si tawi ella waɗi ko haaluɗo on e cheytan haray ko musidɗo mo on ka dina Mouhammad Yasin Diallo wonɗo Gabon on. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.